Enuane bebre e wo my Ghana mu ayetumi edie meboa manipaduane nyini yie na aduane baako aya na yetabo hu dawuro anase yetumi efa na eboa yen e wo aduane die mu e dawadawa na dawadawa yi onimdefo mapa oye onimude e wo apomuden ho ensemu eye na nagu akufa efa jemfi otoso mienu obechechire mu se dawadawa e yade bia etumi eboa ye menkwamo ne gina so afenso esanso ebre HIV yare mu wano ase HIV ya ema emoni hu se obewu dabi ye de sa hu ni hye omu se na be yakwakoje aduru ano wonni kwan foforo bi aduru ne de ma wano go kwan foforo bi eni ho but ye wonura eye far better 100% than AZT antiretroviral and with scientific evidence na amanonim rofo no omo katsem no mo no mo di no na braye what is here anti HIV nipa bebre na ho a ewoyemu but se immune system no abedu level bi a na mo na be reactive na say lab no be say wo ye HIV but the same time nipa na nya HIV mowa no se ofa niema ye be boso be show ya over time na immune system no asra ko higher na virus na be non reactive ndi e wolu batenya hwe etu nko bi so so nimti na yeta nom no a boost your immune system a virus ba entimi no hwe na no ankasa ko krata no wo no wo hwe dawadawa yeah virus no ebe wi a ewo white blood cells onza ade twawa moja bi ba aye no ho mojasu eso na ekotena sa moja no mu no enti se we mi system nuema wudidi na ne wutie o stress no se e wiki ho na virus no hwan na otena ndo otena wi na o system no yemre with the cells na yemre no therefore na HIV mowa no e multiply as a ni na di o se o woniema na ewudi onom woye na ma white blood cells no stronger na kill the virus so on be yi sremfo nanim dawada ho djuma ye anse no be dawada na the powder ankasa ye de milk yes and the day TV see dawada idi o but ye won the powder uyi dawada na ankasa na share powder to say you fa say milk powder ye sua nido true dawada I see enti so bi woni do a fa compare dawadawa but dawadawa de no de hwam chen nido that's our holding yes but I'm not condemning nido me de no to ho say so ye ha no dawadawa fight HIV to boost your immune system dawadawa kra fight even malaria enti me no na yesa yetimi nyini wie secondary school university na yen ko hospital ta because na aduani bi obedi bia no dawadawa wo therefore so bi the HIV yokura wunya